nongeye kubasuhuza kandi mbifurije kugira ibihe byiza inshuti bakunzi ba Ibendera TV, kaze kuri mwese makuru je muri iki gitondo kuri aya masaha turi kuwa mbere tariki 23 z'ukwezi kwa gatatu muri mwaka wa 2026. Nizere ko meze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza no kugubwa neza. Inshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbabwire ko muri aya makuru turaza kwanzikira kuri ritangazo rikomeye cyane riturutse mu biro bikuru byungirije bya Alliance Fleuve Congo mama 23 rigizwe n'ingingo zikomeye cyane. Turaza kubirebera hamwe hanyuma kandi muri aya makuru uraza kunyemerera nkubwire yuko abo tuvugana ibintu byamaze guhinduka ukundi. Ndaza kukubwira ko mu mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi ari gutegurirwa ibitero biremereye bigomba kugabwa ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo akantu ku kandi. Muri aya makuru kandi uraza kunyemerera tuze kukubwira yuko batayo zigera kuri 19 z'igisirikare cy'u Burundi zose ngo zamaze kwitegura ndetse no guhabwa imyitozo ihambaye n'ibikoresho biremereye, zikaba rero zigiye kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo guhangana n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23. Bimwe mu bikoresho biravugwa yuko ngo byaturutse mu Birigi, bikaba rero ari bimwe mu bikoresho bigomba gukoreshwa n'izi ngabo z'u Burundi. Ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye. Muri aya makuru kandi uraza kunyemerera tujyane muri teritwari ya Walikale ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mbwire ko Wazalendo bagabye igitero simusiga ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa mama 23. Kugeza ubu ibintu byifashe gute? Amakuru aravuga ko abaturage barimo guhunga ku bwinshi amasigamana nyuma y'iyi mirwano ikomeye cyane. Imirwano yabaye ku munsi w'ejo, ariko amakuru aravuga ko kugeza no mu gitondo cyo kuri uyu munsi hongeye kuramuka hatameze neza. Abaturage ngo barimo guhunga ku bwinshi. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Ubu tuvugana kandi abarwanyi ba ADF biravuga ko bongeye kwica abasivile benshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo hano ku Ibendera TV. Turaza kandi kunyarukira muri ya makuru ya kure cyane hagati y'intambara ikomeje guhanganisha igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatanyije na Israeli, bakomeje guhangana na Iran. Turaza kurebera hamwe bivugwa ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze gutangaza amagambo ateye ubwoba kuri Iran, n'amagambo ngo yo guhamura no guhabya. Ese ibi ibiragana hagana ibi byose rero ni bimwe mu byo tugiye gusangira hamwe namwe muri aya makuru. N'amakuru yo kuri uyu wa mbere, nongere mbibutse ko uyu munsi turi kuwa mbere tariki 23 Werurwe muri uyu mwaka wa 2026. Nizere ko mwese mbeze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza. Nge nitwa Mukada, niba wamaze kugera hano nyemerere ngusabe unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV uze kunkorera subscribe, uraza kuba ugize neza cyane. Munyemerere rero ibintu tubigenze gutya, hanyuma mu kanya gatoya twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, mwese nongeye kubaha ikaze rero. Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Abantu mudukurikiye muherereye mu bice bitandukanye mu turere dutandukanye tugize u Rwanda, tubahaye ikaze. Abari mu gihugu cy'u Burundi ikaze, abari muri Congo Kinshasa ikaze, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaze, abari mu gihugu cy'u Buganda ikaze, abari muri Kenya ikaze, abari muri Canada ikaze, abari Zambia ikaze, abari Tanzania ikaze, n'abari Mozambique namwe tubahaye ikaze muri aya makuru twinjiyemo ku buryo burambuye.
reka munyemerere amakuru tuyahere muri iri tangazo rikomeye riturutse mu biro bikuru byungirije bishinzwe imari n'ubukungu muri Alliance Fleuve Congo 23 rikubiyemo ingingo zikomeye cyane. Freddy Kanikiru Chemani Vice Coordinateur ushinzwe ubukungu n'imari muri Alliance Fleuve Congo 23 niwe yamaze gushyira ahagaragara iri tangazo rikubiyemo ingingo nyamukuru itari buze korohera abo ku ruhande rwa leta ya Congo. Ni itangazo rifite umutwe ugira uti itangazo ku bibazo bikomeye biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iri tangazo ritangira rigira riti isi yose irimo kurebera ariko kenshi igahitamo guceceka. Uko guceceka kugaragaza kubogama ndetse rimwe na rimwe kukagaragaza ubusumbane mu buryo ibibazo bifatwamo. Kwiyongera kwihohoterwa rigambiriwe ni igikorwa gikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bwakajije ingamba zabwo mu buryo bugaragara. Gukoresha indege zitagira abapilote zizwi nka drone mu kwibasira abayobozi b'inzego za gisirikare ni ikimenyetso cy'inyongera rikabije by'intambara. Muri Gashyantare mu mwaka turimo 2026 igitero cyagambiriwe cyahitanye umuvugizi w'ingabo za Alliance Fleuve Congo 23 Lieutenant Colonel Willy Ngoma. Hashize iminsi mike hemejwe amasezerano ya Rwanda yo guhagarika imirwano. Kuwa 11 Werurwe muri uyu mwaka mu gace ka Himbi gatuwe cyane Igoma hongeye kugabwa igitero cya drone cyari kigambiriye abayobozi bakuru ba Alliance Fleuve Congo 23 ariko ingaruka zabaye. Umukozi wa UNICEF ukomoka mu Faransa yarapfuye, abasivile babiri b'abanyekongo barapfuye, abandi benshi barakomeretse harimo n'abanyamahanga. Nubwo ibi byabaye ngo ni igisubizo cy'amahanga cyabaye gike kandi kidafite umurongo uhamye. Ibi ngo si byarimwe gusa, ibi bitero ngo si ubwa mbere bibaye kubera yuko ngo ibitero bya drone n'ibisasu byamurutse bikomeje kwibasira uduce dutuwe n'abaturage muri Masisi, Mushaki, Rubaya na Minembwe. Ibi bikorwa biribasira cyane cyane abaturage b'abanyamurenge bari batangiye kubona ituze no kubana mu mahoro ku rugero runaka. Amasezerano yagiye ashyirwaho ngo arimo kurengwaho nta mpamvu kandi ngo ntihagire ubibazwa. Iri tangazo rikomeza rigira riti nubwo bizwi neza ko ibiganiro bya politiki ari byo byonyine byazana amahoro arambye, amasezerano yo guhagarika imirwano akomeje kurengwaho. Amasezerano menshi ngo yarasinywe ariko ngo ntabwo yubahirizwa. Ibisubizo mpuzamahanga ngo byagarukiye ku magambo runaka nka impande zose zikwiye kwirinda gukoresha drone mu bice bituwe n'abaturage, ariko ngo ntawe ugaragazwa nk'ufite uruhare ubazwa ibyo yakoze cyangwa ngo ahabwe ibihano bifatika. Iri tangazo rikomeza rigira riti ibi bishobora gutuma intambara irushaho gukara. Impungenge ku busumbane mu myitwarire ngo ni ikibazo gikomeje gutuma ibintu bitagira ubibazwa n'ubihanirwa. Ngo iyo birwanaho no kuvuga Alliance Fleuve Congo 23 ngo abagamije kurinda abaturage ngo bibasirwa n'ibi bitero bya gisirikare nko ku bibuga by'indege bigenzura drone, bagashinjwa kandi ngo guterwa ubwoba n'ibihano mpuzamahanga. Iri tangazo rikomeza rigira riti ariko ibikorwa byibasira abaturage bivugwa ko bikorwa na FARDC bikunze kuvugwa mu buryo rusange nta kugaragaza ababikoze. Ibi bigatera rero ngo impungenge zikomeye ku butabera n'ubutabogama mu myitwarire mpuzamahanga. Iri tangazo rikomeza rigira riti byabereye muri Uvira mu Kuboza mu mwaka ushize 2025
yinjiye muri Uvira tugamije guhagarika ihohoterwa ryakorerwaga abanyamurenge bari barambuwe uburenganzira bwo kubona amasoko, amazi n'ibindi by'ibanze. Isi yose yibanze cyane ku gufata umujyi, ariko nyuma y'uko tuvuyemo muri Mutarama muri uyu mwaka, insengero, amashuri n'inzu byarasenywe, abasivile b'abatutsi barashimuswe, bamwe baricwa, abaturage ibihumbi barahunga, abanyamurenge hafi igihumbi bahungiye i Kamanyora. Nubwo ibi byabaye ariko ngo ntibyahawe agaciro gahagije ku rwego mpuzamahanga. Iri tangazo rikomeza arigira riti amahoro asaba kwemera ukuri ni ibiganiro biri kubera i Doha bishobora gutanga icyizere cy'amahoro, ariko birasaba guhagarika imirwano by'ukuri no kubahiriza amasezerano. Kugeza ubu imirwano iracyakomeza kandi hari abagerageza gupfobya ihohoterwa rikorerwa abatutsi b'abanyamurenge. Uru rugamba ngo ni urw'umutima, iyi ntambara ngo si ya politiki gusa ahubwo ngo ni iy'umutima. Imyaka 30 ngo irashize aho kuwa 22 Nzeri mwaka 1996 ngo abantu batari bakeya bishwe bazira ko bavutse. Kugeza ubu ngubu rero amakuru agakomeza avuga yuko ngo Alliance Fleuve Congo 23 yamaze gufata umurongo utagomba kongera kurengwa. Iri tangazo rikomeza rigira riti ntituzemera ko ikindi gisekuru kirimburwa n'urugomo n'akarengane. Mu gihe hariho terwa rikabije, gupfobya ukuri, guceceka kw'amahanga, kurinda abaturage bacu si amahitamo ahubwo ni inshingano. Turababajwe cyangwa se tubabajwe n'ubuzima bwose butakarira muri iyi ntambara, ariko kandi ntituzemera gutesha agaciro, ntituzemera gusibanganywa. Duharanira kubaho ubutabera, amahoro arambye kandi yizewe. Nta yindi jenoside nakongera guceceka. Akaba ari itangazo rero riturutse mu buyobozi bwungirije bwa Alliance Fleuve Congo 23. Akaba ari itangazo ubona yuko ari itangazo rigizwe n'ingingo zikomeye cyane, aho basoza bavuga yuko nta kongera guceceka kandi ko abadashaka kongera kubona jenoside. Reka unyemerere nongere nkwibutse ko hano ari kwibendera TV, nge nitwa Mukada. Niba wamaze kugera hano nyemerere unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano kwibendera TV, ungorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka twerekeze mu gihugu cy'Ubujumbura, nkubwire ko kugeza ubu amakuru agera kwibendera TV aravuga ko mu gihugu cy'Ubujumbura harimo mu gihugu cy'u Burundi, mu mujyi wa Bujumbura hari gutegurwa ibitero biremereye bigomba kugabwa muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Amakuru akomeje gukwirakwira mu karere k'ibiyaga bigari aravuga ko ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye ngo ari kubera imyiteguro ikomeye ya gisirikare ishobora kuganisha ku bitero bikomeye mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu kibaya cya Rusizi. Biravugwa ko hari gucurwa imigambi y'urugamba igamije kwambura umutwe wa 23 uduce ugenzura muri Kivu y'Amajyepfo. Muri iyo myiteguro ngo hamaze kugera ibikoresho bya gisirikare byinshi birimo indege z'intambara, drone, ibifaru n'imbunda ziremereye n'izoroheje. Amakuru amwe anongeraho ko hari ibikoresho byaturutse mu bihugu byo hanze birimo igihugu cy'Ububiligi n'ahandi, nubwo kugeza ubu nta rwego rwari rwemeza aya makuru ku mugaragaro. Hari kandi abavuga ko drone zimwe
drone zimwe zatangiye guhagurukira i Bujumbura zigatera ibisasu mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bivugwa ko bigamije gushyigikira ingabo ziri ku rugamba z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Nubwo ibintu bikomeje kuzamba ku munsi w'ejo drone zahagurutse Bujumbura, izindi zigahaguruka mu mujyi wa Uvira. Amakuru avuga ko zongeye kugaba ibitero mu minembwe mu bice bituwe n'abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge. Ibi byose biri kuba mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gufata indi ntera, aho imirwano hagati ya FARDC Wazalendo na M23 ikomeje gukaza umurego mu duce dutandukanye. Niba bimeze gutya rero ni ikibazo gikomeye cyane cy'uko intambara ishobora kwaguka ikarenga imbibi za Kongo igafata isura y'intambara y'akarere kose. Icyakora kuba ibikorwa bya gisirikare byakwimukira mu gihugu cy'u Burundi byerekana ko ikibazo cya Kongo gishobora kujya mu rwego rushya, aho ibihugu by'ibituranyi bishobora kwinjira mu ntambara ku buryo bufatika. Ibi rero bikaba byakongera gutuma ibintu bikomera cyane. Icya kabiri ni ikoreshwa rya drone n'intwaro zigezweho zigaragaza ko intambara iri gufata isura yo ku rwego rwo hejuru, cyane cyane ikoresheje tekinoloji yo hejuru. Ishobora rero guteza ingaruka zikomeye ku baturage, cyane cyane abatuye mu bice abirimo kugabwamo intambara, aho n'ubundi izi drone ngo zigenda zikarasa zitagize uwo zitoranya. Icya gatatu ngo nuko Plaine de Ruzizi ari kamwe mu gace k'ingenzi cyane ku bijyanye n'ubuhahirane n'imibereho y'abaturage, kavuga ko kagomba kwibasirwa n'ibi bitero. Kuhagaba ibitero bishobora guhungabanya ubukungu bw'akarere no guteza umubare munini w'impunzi. Gusa nanone kuba aya makuru akomeje kuvugwa n'ibintu birimo gutuma bamwe mu baturage bakomeje kuvuga ko intambara ishobora kugera ku rwego rwo hejuru, si ubwa mbere si ubwa kabiri. Kandi mu gihugu cy'u Burundi hagaragaye ingabo zirimo guhabwa imyitozo ikomeye, zarangiza guhabwa imyitozo zikoherezwa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwana n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Reka nongere wibutse ko hano ari kwibendera TV, nge nitwa Mukada. Niba amaze kugera hano nyemerere nkorerera like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano kwibendera TV, nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Batero 19 z'abarundi zamaze guhabwa imyitozo n'ibikoresho, zikaba zigiye rero kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhangana na barwanyi ba M23. Batero 19 zose z'abarundi ni batayo nyinshi n'abasirikare kandi benshi. Aba rero bikaba bivuga ko ngo rwose bamaze kwitayarisha iryo saha n'isaha ngo baraza guhita badeployingwa muri DRC. Amakuru akomeje kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari aragaragaza ko batayo 19 z'ingabo z'u Burundi zamaze guhabwa imyitozo ihagije kandi ihambaye, ndetse n'ibikoresho bya gisirikare mu rwego rwo kwitegura kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho biteganyijwe ko zizahangana n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Iyi myiteguro bivugwa ko iri mu rwego rwo gukomeza ingufu z'ingabo zishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ikomeje kwigarurira ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeje kuvuga ko aba basirikare bamaze igihe batozwa ndetse bagahabwa ibikoresho birimo intwaro zigezweho, izoroheje n'iziremereye, ibifaru n'ibindi bikoresho. Bavuga ko harimo n'indege za drone zigomba nazo kubafasha guhangana n'uru rugamba. Niba ibi ari ukuri, byaba ari indi intera ikomeye kandi
ikomeje kuzamuka, akaba ari pressure rero akurura urugamba ashobora gutuma intambara irushaho gukara cyane cyane mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, aho imirwano hagati y'ama 23 FARDC na Wazalendo ishobora kuzamura intera yo ku rwego rwo hejuru. Aya makuru aje yiyongera ku yandi amaze iminsi avugwa ku kongera ingufu za gisirikare mu karere, harimo kwimura abasirikare bakimurirwa ahandi, harimo kongera ibikoresho ndetse no gukoresha ikoranabuhanga rya drone mu mirwano. Ibintu rero bikaba byongeye gukomera no gufata intera y'uko rwego rwo hejuru. Reka dukomeje n'aya makuru, nyemerere twerekeze muri teritwari ya Walikale ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwire ko Wazalendo bongeye kugaba ibitero simusiga ku birindiro by'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 ku umunsi w'ejo washize, nibwo mu mudugudu wa Kanune muri teritwari ya Walikale hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu menshi hagati y'abarwanyi ba Wazalendo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ama 23. Amakuru aturuka muri ako gace agaragaza ko imirwano yatangiye mu rukerera ubwo Wazalendo bagabaga ibitero ku birindiro by'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23. nyuma yaho intambara yahise ifata indi ntera, amasasu atangira kumvikana mu mpande zose z'ako gace. Ibintu byateye ubwoba bukomeye abaturage benshi bahise batangira guhunga berekeza mu bice bitandukanye birimo Ameriki, abandi baguma mu ngo zabo batinya gusohoka, benshi bakaba bahunze batwaye utwabo duke cyangwa ntacyo bitwaje. Bakaba rero abarimo gutabaza nyuma y'amasaha menshi y'imirwano yiriwe ku munsi w'ejo. Amakuru akaba avuga yuko Wazalendo basubiye inyuma kugeza ubu ngubu. Ibintu cyakora bikaba bitari byaba clear, hatari hagaruka umutekano urambye nk'uko byahoze. Aka gace rero kakaba kongeye kuberamo imirwano ikomeye cyane, aho ibi byongeye gushimangira ko aka gace kagifite akamaro kanini ku rugamba ruri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Agace ka Ikobo akarimo Kanome hamaze igihe hari mu maboko y'abarwanyi ba 23 nyuma yo kuhambura Wazalendo mu mwaka ushize. Kuva icyo gihe imirwano ikaba yarahise itangira kuba myinshi. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere nongere mbibutse ko hano turi ku Ibendera TV. Niba amaze kugera hano nyemerere nkorere like, uraza kuba ugize neza cyane. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka tukira muri teritwari ya Walikale, nkubwire ko abaturage barimo guhunga amasigamana nyuma y'imirwano ikaze y'abarwanyi ba 23. Akaba rero ari imirwano hagati ya 23 n'abarwanyi ba Wazalendo. Agace ka Kanone muri teritwari ya Walikale akaba hongeye kuba imirwano ikomeye. Abaturage benshi bahunze ingo zabo nyuma y'imirwano ikaze yongeye gusekuranya abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 na Wazalendo. Kugeza ubu amakuru aragaragaza ko nubwo kuri ubu harimo kuvugwa ituze risa n'iryagarutse, ariko ngo riracyari rikeya. Ni ituze ryoroshye kandi rishobora gusenyuka, no kuvuga aho n'ubundi mirwano rishobora kubura cyangwa se ntiyongere kubura. Ibintu rero bikaba bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Abaturage benshi rero bahunze batwaye utwabo, hanyuma kandi ibintu bikaba byongeye gushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage.
imibare nyayo yabimuwe cyangwa se abahunze ntiramenyekana, ariko biravugwa ko ari benshi cyane kandi bakaba bakomeje kwiyongera. Kugeza ubu ibintu bikaba bikomeje gukomeraho iyi mirwano yatangiriye mu rukerera rwo ku munsi w'ejo ikiriza umunsi wose. Amakuru akaba avuga yuko mu rukerera rwo kuri uyu munsi nabwo ibintu ngo byari bitarajya mu buryo neza. Nshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV, nimunyemerere twerekeze no muri aya makuru avuga ko abarwanyi ba ADF bongeye kwica abasivile benshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umutwe witwaje intwaro wa ADF no kuvuga Allied Democratic Force ukomeje kwibasira abasivile. Amakuru aravuga yuko imibare mishya igaragaza ubukana n'ubwicanyi n'ihohoterwa rikomeje gukorerwa abaturage kandi rikomeje gufata indi intera. Raporo yashyizwe ahagaragara na Barometre Securitaire du Kivu tariki ya 21 z'ukwezi muri uyu mwaka igaragaza ko nubwo habayeho igabanuka rito ry'abashinzwe yabishwe ugereranije n'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka, ADF iracyakomeje kuba umutwe wishe abantu benshi kurusha indi mitwe yose mu duce twa Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. Iyi raporo ivuga ko mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka konyine ADF yishe abasivile 56, muri bo 32 biciwe muri Rubero, 23 biciwe muri Beni, hanyuma umwe yiciwe mu karere ka Irumu. Uretse ubwicanyi, ADF yanashimuse nibura abantu bagera kuri 16 ndetse inarwana inshuro 5 n'ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro ivugwa ko ari imitwe y'abasivile izwi nka Wazalendo. ADF yakomeje gukoresha uburyo bw'iterabwoba burimo gushyira ibico cyangwa se ambushi mu mihanda ikoreshwa cyane cyane n'abamotari, gutwika amazu n'amaduka, kwangiza ibikorwa remezo by'abaturage ndetse no gushyiraho za bariyeri. Ibi biri mu bimwe mu byakomeje gushinjwa uyu mutwe. Urugero rugaragara ngo ni igitero cyabaye tariki ya mbere Gashyantare muri uyu mwaka w'2026 ikabera mu gace ka Mamove, aho abantu 2 bishwe, amazu 10 n'amaduka 57 bigatwikwa. Mu bindi bitero byakurikiyeho kandi abasivile 8 barimo umugore umwe biciwe Imuroya, abantu 3 nabo biciwe Imangadu. Ibi bitero bikaba byarasize abaturage benshi bahunze ingo zabo, abandi baburirwa irengero. Ubwicanyi ndengakamere n'icarubozo kandi ngo bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru, aho mu duce twa Mambimbi na Boti n'uduce twa Mambimbi na Boti tariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka abantu 16 barishwe, amazu 7 aratwikwa. Nyuma y'umunsi umwe gusa ibi bibaye nkaho bitari bihagije, imibiri 6 y'abari bashimuswe yabonetse yaciwe imitwe. Ibintu bibabaje, ibintu byateye ubwoba n'agahinda gakomeye ku baturage baherereye muri ibi bice. Tariki ya 10 Gashyantare muri uyu mwaka indi mibiri 4 yongeye kuboneka, bikomeza kugaragaza urugomo rukabije rukorwa n'uyu mutwe rukorerwa abaturage. Tariki ya 27 Gashyantare muri uyu mwaka ADF kandi yongeye kugaba igitero ku birindiro bya FARDC Imachongani ni muri Irumu.
ihitana abasirikare bagera kuri babiri. Muri icyo gitero kandi umugore w'umusirikare yahise yicwa, undi yapfa nyuma azize ibikomere, undi arakomereka bikabije. Kugeza ubu rero ibintu bikaba bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Raporo y'ibiro bya Loni bishinzwe uburenganzira bwa muntu igaragaza ko mu mwaka ushize w'ibihumbi 2025 ADF yakoze ibyaha 465, abantu 1749 bagizweho ingaruka, bakaba barimo abagore 344 n'abana 129. Muri ibyo byaha byakozwe 46.55% n'ubwicanyi bukozwe mu buryo bwihuse, no kuvuga execution Somalia cyangwa se execution sommaire. 24% ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina, naho 15% no gusenya no kwangiza imitungo itandukanye, harimo ibikorwa remezo n'inzu z'abaturage. Iki kibazo cyagejejwe mu nteko ishinga amategeko i Kinshasa tariki ya 16 Werurwe muri uyu mwaka turimo 2026, aho perezida w'iyi nteko ishinga amategeko Aimé Boji yasabye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufata ikibazo cya ADF nk'ikibazo mpuzamahanga, babasaba no gusaba ubufasha bw'amahanga harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impungenge ku musaruro wo ziracyari nkeya, aho n'ubundi bivuga yuko abaturage mu gihe bakabaye barimo gukora kugira ngo biteze imbere, ahubwo abarimo birukanka kubera y'amasaso. Nyemerera nongere nkwibutse ko hano turi ku Ibendera TV, nge nitwa Umukada. Niba wamaze kugera hano nyemerere nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza cyane. Perezida Donald Trump, uyu ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amaze gutangaza amagambo ateye ubwoba kuri Iran. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye gutangaza amagambo akomeye ku gihugu cya Iran, agaragaza ko ashobora gufata ingamba zikomeye zirimo kwibasira ibikorwa remezo by'ingenzi iby'ingufu muri Tehran. Yakomeza ngo ni mu gihe Tehran yakomeza gufunga inzira y'ingenzi y'ubucuruzi bw'isi inyuzwamo peteroli n'ibindi bikoresho bitandukanye. Ibi Trump yabivuze mu gihe umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi umaze igihe wariyongereye, by'umwihariko ku bijyanye n'umutekano w'akarere ndetse no ubwikorezi bw'ibikomoka kuri peteroli. Inzira imwe rero ngo abanyamerika bashaka ngo Iran nayo iravuga yuko izakomeza kuyifunga, bityo rero ibi bikaba bikomeje guteza impaka zikomeye cyane. Umubano hagati ya Amerika na Iran ukomeje kugenda uba mubi cyane. Ibintu rero bikaba bikomeje kugenda bifata intera yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere twerekeze ku musozo w'aya makuru. Bashimire cyane mwe mwabanye natwe, hanyuma mbifurize no kugira ibihe byiza. Mugire umunsi mwiza, bagiye mu kazi muhaye muronke, ikindi kandi Imana ikomeze kubana namwe no kubarinda.